китоби ҳаҷҷаи набӣ боби якум. Сабаб ва мавзӯи нубувват. Дар соли дуюми подшоҳ Дориёвеш, дар рӯзи якуми моҳи шашум, каломи Худованд ба воситаи ҳаҷҷаи набӣ нозил шуда, ба волии Яҳудо Зарубобил ибни Шаъалтиил ва ба саркоҳини Эҳушаъ ибни Эҳусодоқ гуфт: Худованди лашкарҳо сухан ронда чунин гуфт: ин қавм мегӯянд: ҳанӯз вақти он нест, яъне вақти бино кардани хонаи Худованд нарасидааст. Худованд барои сустии суръати сохтмони маъбад мазаммат менамояд. Ва каломи Худованд ба воситаи ҳаҷҷаи набӣ нозил шуда гуфт: оё барои шумо вақти он аст ки худатон дар хонаҳои болопӯшидаи худ сокин шавед, ва лекин ин хона хароб бошад? Ва акнун Худованди лашкарҳо чунин мегӯяд: дилҳои худро бар роҳҳои худ нигаронед. Бисёр кишт мекунед, вале ҳосили кам мебардоред. Мехӯред, вале сер намешавед. Менӯшед, вале на ба қадри кофӣ. Либос мепӯшед, вале он гармӣ надорад. Ва ҳар кӣ муздурӣ мекунад, музди худро гӯё дар ҳамёни сурохдор мегузорад. Худованди лашкарҳо чунин мегӯяд: ба пешомади зиндагии худ хуб таваҷҷӯҳ кунед. Ба кӯҳ баромада чӯб биёред ва хонаро бино кунед, ва ман ба он таваҷҷӯҳ намуда ҷалол хоҳам ёфт, мегӯяд Худованд. Бисёрро мунтазир мешавед, ва инак кам аст, ва онро ба хона меоваред, ман онро барбод медиҳам. Аз барои чӣ? Мегӯяд Худованди лашкарҳо. Аз барои хонаи ман ки хароб аст, ва ҳоло он ки шумо ҳар яке ба кори хонаи худ машғулед. Бинобар ин осмон бар шумо шабнамро бас кардааст, ва замин ҳосилашро бас кардааст. Ва ман бар замин ва кӯҳҳо ва ба ғала ва шираи ангур ва равғани зайтун ва ба ҳар он чӣ замин мерӯёнад ва бар одамизод ва чорпоён ва ба ҳар он чӣ аз меҳнати дастҳо ҳосил мешавад хушксолиро хондаам. Корҳои сохтмон аз нав оғоз ёфт, ва Зарубобил ибни Шаъалтиил ва саркоҳин Эҳушаъ ибни Эҳусодоқ ва тамоми бақияи қавм ба овози Худованд Худои худ ва ба суханони ҳаҷҷаи набӣ, ки ӯро Худованд Худои онҳо фиристода буд, гӯш андохтанд. Ва қавм аз Худованд тарсиданд. Ва ҳаҷҷай, қосиди Худованд, ки аз ҷониби Худованд фиристода шуда буд, ба қавм сухан ронда гуфт: ман бо шумо ҳастам, мегӯяд Худованд. Ва Худованд рӯҳи волии Яҳудо Зарубобил ибни Шаъалтиил ва рӯҳи саркоҳин Эҳушаъ ибни Эҳусодоқ ва рӯҳи бақияи қавмро барангехт, ва онҳо омада дар хонаи Худованди лашкарҳо Худои худ ба кор шурӯъ карданд. Дар рӯзи 24-уми моҳи шашум, дар соли дуюми подшоҳ Дориёвеш, ин ба вуқӯъ омад. Китоби ҳаҷҷаи набӣ боби дуюм. Нубувват дар бораи ҷалоли ояндаи маъбади Худо ва дар бораи Масеҳ. Дар рӯзи 21-уми моҳи ҳафтум, каломи Худованд ба воситаи ҳаҷҷаи набӣ нозил шуда гуфт: лутфан ба волии Яҳудо Зарубобил ибни Шаъалтиил ва ба саркоҳин Эҳушаъ ибни Эҳусодоқ ва ба бақияи қавм сухан ронда бигӯ: кист ки дар миёни шумо боқӣ мондааст ва ин хонаро дар ҷалоли аввалаи он дидааст? Ва он алҳол дар назари шумо чӣ гуна аст? Оё он дар назари шумо ноҷис нест? Ва лекин алҳол устувор бош, эй Зарубобил, мегӯяд Худованд, ва устувор бош, эй саркоҳин Эҳушаъ ибни Эҳусодоқ, ва устувор бошед, эй тамоми қавми замин, мегӯяд Худованд, ва кор кунед, зеро ки ман бо шумо ҳастам, мегӯяд Худованди лашкарҳо. Бар тибқи каломи аҳде ки дар вақти берун омаданатон аз Миср бо шумо баста будам, ҳангоме ки рӯҳи ман андаруни шумо буд, ҳаросон набошед. Зеро ки Худованди лашкарҳо чунин мегӯяд: боз як бори дигар, он ҳам баъд аз андак вақт воқеъ хоҳад шуд,
و من آسمان و زمین و بحر و خشکی را به لرز خواهم انداخت و همه خلقها را به لرزه خواهم آورد و نعمتهای همه خلقها آورده خواهد شد و من این خانه را از جلال پر خواهم کرد، میگوید خداوند لشکرها. نقره برای من است و طلا برای من است، میگوید خداوند لشکرها. جلال این خانه آخرین نظر به اولینش بزرگتر خواهد بود، میگوید خداوند لشکرها. و در این مکان من صلح و آسایشتگی را برقرار خواهم نمود، میگوید خداوند لشکرها. خداوند بی‌وجدانی کاهنان را مذمت می نماید. در روز 24 ماه نهم در سال دویم داریوش کلام خداوند به واسطه حجی نبی نازل شده گفت: خداوند لشکرها چنین میگوید: لطفاً از کاهنان دستور پرسیده بگو اگر کسی گوشت مقدس را در دامن جامه خود بردارد و با دامنش به نان یا آش یا شراب یا روغن و یا به هر خوراک برسد، آیا آن مقدس می شود؟ و کاهنان جواب گردانده گفتند: نه. و حجی گفت: اگر کسی که به جسد مرده رسیده نجس شده باشد به هر یک از اینها برسد، آیا آن نجس می شود؟ و کاهنان جواب گردانده گفتند: نجس می شود. و حجی جواب گردانده گفت: چنینند این قوم و چنینند این خلق به حضور من، میگوید خداوند، و چنین از هر عمل دستهای آنها و هر آنچه در آنجا قربانی کنند نجیس است. و اکنون لطفاً از امروز و من بعد خوب توجه کنید، یعنی از وقتی که هنوز سنگ بر سنگ در قصر خداوند گذاشته نشده بود. بعضاً می شد که کسی نزد خیرمن دارای 20 اندازه می آمد ولی فقط 10 اندازه بود، یا نزد چرخوشت می آمد تا که 50 اندازه بگیرد ولی فقط 20 اندازه بود. شما را در هر عمل دستهای شما با باد سموم و خشکایی و ژاله ضربه زدم ولی شما سوی من رجوع نکردید، میگوید خداوند. لطفاً از امروز من بعد خوب توجه کنید، یعنی از روز 24 ماه نهم، از روزی که بنیاد قصر خداوند نهاده شد. خوب توجه کنید. آیا هنوز تخمی در انبار است و هنوز تاک و انجیر و انار و درخت زیتون بار نآورده است؟ من از امروز برکت خواهم داد. و کلام خداوند بار دوم در روز 24 ماه بر حجی نازل شده گفت: به والی یهودا زروبابل سخن رانده بگو: من آسمان و زمین را به لرزه خواهم انداخت و تخت مملکت ها را سرنگو خواهم ساخت و قوت مملکت های خلق ها را محو خواهم نمود و عرابه را با سوارانش چپه خواهم کرد و اسپان با سوارانشان از شمشیر یکدیگر فرو خواهند غلتید. در آن روز میگوید خداوند لشکرها: من تو را ای بنده من زروبابل ابن شعلتیل خواهم گرفت، میگوید خداوند، و تو را مثل مهر خواهم گذاشت، زیرا که من تو را برگزیدم، میگوید خداوند لشکرها.